Mfundisi ngingumuntu omusha ngimuntu omdala ngiyazama ukuthi ngihlanganise into zami shoba kodwa kuvele kube khona lokuphazamiseka nje ukuba khona mfundisi ngiplane kahle ukuthi you know what I want to start this thing kuvele kube khona lokuphazamiseka nje engakwazi ukuthi iqhamuka kuphi ngithi ngiyazama ukuyihlela impilo yami ukuthi you know what manje ngifuna ukuthi ngenze i1 2 3 manje ngifuna ukubuyela enkonzweni manje ngifuna ukuthi impilo yami ibe in order kuvele create a disorder out of nowhere. I don't know ukuthi lokho kusuke kwenziwa yini and mangithi ngiyabheka kizo zonke izinto la sengithathe khona ama resolutions to say this is what I want to do vele nje ku create nje isixakaxaka sento isibhicongo engingazi ukuthi kahle kahle kwenzakaleni ngithola imali ngisho ukuthi nayi imali sengiyibambile ngiplan ukwenza i1 2 3 by the time ngithi ngiyaphaphama sengisele ne1000 angazi ukuthi kwenzakaleni vele nje ngaphazamiseka mfundisi ngabe yiziphi izinto ezidala i-disorder noma ukuba disorganized empilweni zethu singabantu mfethu uyabona i-disorder mfethu kafishane nje mfethu summarize le nkulumo yethu uyabona bethi disorder into okumele ibe khona empilweni yomuntu kuse kube ne-order. What are you saying yabo so uma kuzoqala i-order entsha empilweni yomuntu noma kuthiwa into ibine order mfundisi kodwa make create a new order kumele ube ne disorder phela Nkosi yami create a new order okay mfethu mangabe mfethu ku renovatewa indlu yabo me renovatewa indlu mfethu mfethu siyasenza ama renovation la kuba ngathi siyayibulala indlu Nkosi yami uyabo ubona indlu sihleshuliwe ngala sihleshuliwe ayisekho in order suthi yabona mfethu emva kwezinyanga ezimbalwa wow. What a beautiful house. Sukumenye. Impilo yomuntu kwebethi njalo ke mfethu. Mfundisi Adebe. Uma mfethu mangabe empilweni uzoqala uqale i-order entsha. Lento endala kumele ibe ne disorder. Nkosi yami. Ukuze ku create a new order yomuntu. So mfethu kumele mfethu ukuthi ulahlwe boyfriend ukuze uthola umkhwenyana. Nkosi yami ngicela uphinde le mfundisi. Kumele mfethu boyfriend angishiye. And futhi umwena boyfriend akushiye usamthanda. Uyabona boyfriend ozokushiya ungasamthandi. Ayikho order entsha sokwenzeka. Usazothola omunye boyfriend futhi ofana naloya ngoba vele ukushiya yena vele na ungasenalutho lakhe. Kumele akushiye mfethu usamthanda mfethu. Ngoba yonke into mfethu ene pain ine gain. Yonke into mfethu ene pain in a gain. Umuntu wesifazane mabe ezobeletha mfethu uzwa ipain yokusikwa yemthungo mfethu ipain yokusikwa ukuthi uzoteta mangabe ezositetela yena mfethu umntwana into eyenzekalayo mfethu akafaka umjovo utete ebhekile akathuliswa inhlungu zakhe yonke impumelelo mfethu ipain yempumelelo ayithuliswa mfethu understand mfethu ukuthi mozophumelela kunepain engeke izithuliswe nabantu akade owazi ukuthi mangabe unenkinga bayavela vele noma bevelile ngeke bazibakuthulisa ngeke bazibakusisa bazokubuka mfethu baphendwe ngathi sebeyizitha zakho kanti abazona izitha zakho ingenxa ukuthi kune gain kunempumelelo ezayo uyabona mfethu uthi mangabe ufika mfethu umuntu esifane neteta mfethu etheater mfethu meke elokhuseni la tetwa khona yabona not theater la tetwa khona mfethu metete lebhawudi mfethu utete umuntu esifane lethu aphusha abanyonesi bazibadelela abayi bethi hey sasingekho yabona sasingekho phusha understand aphusha mfethu meqeda ukuphusha mfethu ebuza uhlungu aqede lapho ethi mekuphuma ingane vele ahleke uyabona ukuthi emva kwepain kunokuhleka mfethu uthini umfundisi kodwa mozolahlekelwa ingane seyithule eswini ufike seyithula ingane eswini ufakwa bethi imjovo bese uyahlinzwa uyisetheater bonke abantu abasetheater mfethu sokuzokwenzeka izinto empilweni yakho bengabonanga basuke bezolahlekelwa bengabonanga ukokwazi mekwangena etheater unokulahlekelwa khona into ezolahleka kuwe empilweni yakho mozolahlekelwa mfethu ufaka imjovo mfethu uthuliswe mfethu uthuliswe ipain yonke ipain ethuliswa empilweni yomuntu ukokwazi ukuthi kunelusi yonke mekwathula ipain mfethu kunelusi mfethu meke washiya boyfriend kwangaba na pain kunelusi be careful phela ukuthi kunelusi ekhona noma singayistaring mfethu noma ungasenza into strong kodwa mangabe ipain ungayiswa ubokwazi ukuthi uyaluzing kuzomunye futhi utsotso sazogila nje kanjalo kumele mfethu empilweni kwenzeke i-distraction kwenzeke mfethu i-disorder kuze kube ne-order entsha uyabona mozokhipha izinyo
mfethu ozolahlekela ukhipha izinyo mfethu kufike kuthulisa izinhlungu kanti uzolahlekelwa izinyo kodwa ingane emezothola izinyo elisha izomilelwa amazinyo izokuphumisa mfethu ikhishwa isisu ivukalelwe insini igula ingane kanti kuzamazinyo kunezinye izinto mfethu mekumezisa ezintsha mfethu okuphoqa ukuthi mfethu ukhala ubleed uthe uNkulunkulu mfethu kuJeremiya nginemicabango emihle ngane akakhulumanga ngabakholwayo nje kuphela ukhulume ngomuntu medalo mfethu wathi nginemicabango emihle ngomuntu hayi imicabango mfethu yokumhamisha nothi imicabango yokumbhubhisa nothi imicabango mfethu yokumzwisa ubuhlungu kodwa imicabango ye-future nekusasa elizayo understand ukuthi mekuza ubuhlungu before empilweni yakho kusuke kuzimpumelelo empilweni yakho you know what mfethu ukuthi empilweni mfethu uNkulunkulu mangabe let's say ngiyalinganisa motshala mfethu motshala ensimini yakho watshala bese ufaka i-compost before utshala ngesikhathi kune compost usathi usalindele ukutshala ubona sekumila ukhula sekugcwele ukhula sekumila amahlathi uthuke wena uthi kodwa Nkosi yami yeyani le disorder ngoba sengilime kahle kangaka kwafika imvula emva kwalokho kwamila amahlathi kwamila ukhula kanti ukhula mfethu njoba nimilile mfethu limile ngoba libona inhlabathi evundile uNkulunkulu mezotshala empilweni yakho uNkulunkulu mezoqala izinto empilweni yakho uqala vundisa inhlabathi ewena mfethu uqala vundisa mfethu bese kumila ukhula phambi kwakho bese kumila ukhula empilweni yakho kunabantu abazomila kanti bawukhula empilweni yakho bamile kanti hayi ngoba bezophazamisa ingenxa ukuthi inhlabathi yakho isivundile uyabona masuvundile mfethu uzovukelwa lona lonke ukhula empilweni alokhu ukhula ongena ikuvukele masuvundile mfethu ukuvukelwa lithi izwi kaNkulunkulu jabulani uma izwe lithuka werafu ngoba umvuzo omkhulu awubi nawo umvuzo ungavundile awukwazi ukuvukelwa ungavundile there is why izwi lathi jabula umizwe likuthuka umizwe likuzonda ayizondwa mfethu into engena action ayizondwa mfethu into mfethu engekho right mfethu yabona mangekho right mfethu uyaxoshwa nje mfethu abona abantu abakuzondayo abantu mfethu abagcinile uyabona uboqaphela umuntu ekuzonde ekugcinile akuzonde kodwa useduze kwakho akuzonde kodwa uyafuna ukuthothwa wenzani akuzonde afuna ukubona ukuthi nangu ongathi uye emshadweni namhlanje nangathi uswenkile namhlanje nange ngazi ukuthi siyambona emall lo muntu mfethu lo muntu okuzonda kanjalo mfethu osagcinile mfethu ubokwazi ukuthi kunento enhle ephezulu kwakho afuna ukubona ukuthi iyadestroyeka kodwa umuntu mfethu okuzondayo umuntu ongakufuni mfethu umuntu okulahlela kude yathi angifuni nokumbona angifuni nokwazi ukuthi ngempilo yakhe kwenzakalani umuntu unomehluko phakathi komuntu ongafuni nokuzondayo yani masana ngisho umuntu ongafuni nomuntu okuzondayo afana bathi umuntu okuzondayo mfethu umuntu odliwa inhlansi yombona ngawe nodliwa inhlansi yothando oyindezeliwe ngawe bese phenduka ekuzonda